sige. Jennifer, one more time. Parang yung si Marisol Soriano, eh. Wow. Amo na. Pakilala ko na pala nga. Jennifer, hindi na pa. Masantol Kepo. Kepo, ngayon po. Hindi kami seminaryan. Nagdalakan ko. May mamanyawad kami naman. Nakinig yan kami naman. Kasi sa lege po kay feeding. Ulitin kami po kami tarapya. Yan po. Ating kalaagyan niya po niya kami meron ka rin pari masantol. Yamong Edwin, palakpakan tayo. One, two, three! Okay, tapos Tita Leonie. Okay? Tita Isti. Hello. Ayan. Mga twa. Balam na din. Tita Isti. Okay. Iya po yung kaya kami presidente keng Isamban. Oneng, kenandit, magtakap kong balugbog. May mail. Sabi mo, ang sarap ako dyan. 1, 2, 3! 1, 2, 3. Ang tapo, Mestro yan naman po ini, oh. Sir Jerry. Hello po. Yan turo kaya kayo. Hey? Agyo ko kaya? Tita Nieves, mga diya naman kempi sambay yan. Ang babaeng mahinhin. Kenny kayo. Kenny kayo dang. Kenny. Kenny kayo sister. Oreni pure nga be ko talaga king service. Ila pure. Kempi sambay. Makulesta. Magluto. Tuki-tuki. Ipos alilanin pisamban. Oh, yan. Tita Nelia, Tita Yoli, Tita Reggie, at Yapong Flor. Tapos, atin tayo mag-birthday! Atin tayo mag-birthday ngayon eh! Oh, Pagkantata mo! Happy birthday!